Assalamualaikum, saya Umi Datu daripada Siram, Kampung Bukit Dagang. Alhamdulillah, dengan sebelum ni memang saya mencari-cari produk yang boleh menurunkan kencing manis saya. Saya adalah pengidap kencing manis selama daripada umur saya 38. Sebelum ni kencing manis saya 28, paling tinggi pun sampai tak boleh baca pun ada. Lepas pada bulan 10, hujung bulan 10, kaki saya dipotong. Masa tu memang kencing manis saya memang tengah tinggi. Lepas tu tak ada, kira saya makan apa produk, banyak saya makan produk tapi memang tak boleh menurunkan kencing manis saya. Tapi Alhamdulillah, pada masa saya kena potong kaki tu, kakak saya bagi Nutrika ni. Tapi masa tu saya tak ada keyakinan nak makan. Saya simpan selama 2 minggu produk ni. Oleh kerana ada yang tak bagi saya makan, jadi saya pun tak makan lah, tak ikut lah, makan lah. Jadi lepas 2 minggu saya fikir, saya kalau saya tak sihat, siapa yang nak jaga saya? Kalau tak diri saya jaga. Lepas tu saya ambil keputusan, saya makan produk ni, produk Nutrika ni, Alhamdulillah. Pada masa tu kencing manis saya tengok bacaan gula saya turun. Daripada 28, 25, turun 13. Kadang-kadang bacaan saya boleh dapat 6. Alhamdulillah, sekarang memang kata orang saya terus amalkan produk Nutrika. Memang ni terbaik lah. Memang boleh menurunkan kencing manis saya, pankreas saya pun Alhamdulillah, doktor kata saya punya buah pinggang dah okey. Dah tak ada, dulu saya punya buah pinggang bocor. Alhamdulillah, saya amalkan ni, buah pinggang saya memang doktor kata okey. Buah pinggang saya dah okey lah. Saya makan dah 1 bulan 2 kotak ni, dah 5 bulan. Maknanya dah 10 kotak lah. 10 kotak ni makan. Alhamdulillah, result kencing manis, darah tinggi masih belum okey sangat. Tapi bacaan dia turun lah. Tak adalah sampai saya ni ada darah gemuruh. Bila saya ke doktor je, darah tinggi tu automatik memang naik lah. Kalau mau okey. Jadi memang darah tinggi belum lagi stabil. Tapi yang dah stabil, kencing manis dengan buah pinggang. Alhamdulillah. Lepas tu, kiranya muka saya pun gelagat dah tak ada. Gelagat, muka pun lagi fresh. Anak buah pun cakap, muka bibik sekarang lebih ceria, dia kata. Daripada dulu, nampak kusam. Sekarang lebih ceria lah. Alhamdulillah. Sekarang, setiap pagi, harapan saya amalkan Nutrikopi dengan telur 3 biji. Memang mengenyangkan. Sampai kiranya pukul 4 petang, kalau saya dah sarapan Nutrika, ni kopi dengan makan telur 3 biji, pukul 4 petang baru saya makan nasi.